Tato ho mo le upole tole dei tai au. Pata lo fai tagatage o tapa fai ai ia. Le upole tua. Mumuona. Fai au ma afa talo for suga sui te tai ma. Sa fai ngai fa ngai ngai mi se putu ina. Malo le kale sia. Toi fa talo fa fa fera ia ti tato matua fa le nganga. Mas pati mo se masoe. Sa tu voi dato maftanga inava ya so lua ono le vala wina so ifua wale tua mana nga luenga ya aftai le tua le famaro longa ila ua amene sa moa le ula sisi le vela o tau ai aftai le tua pui pui malu i tato matua fale nganga ya ai me se fo yole fera ye pe male fai malanga tu male to fai malanga mai awale ngaluenga le tua fa talo fa fero yatu ile tua ya serafi maspati mo serafi. God is good all the time ya sa fa autoria fo ima yoltino ya fa taile tua le o te fa fo sielo na malos fa tai matua valte sima e ui a cha mo o fa mai le fa malo fa tai fa fero il foi a Karen mas pati mo Karen ya malanga mai foi a sison tina ya ole taule na le me ole ola o foi na tu mo le tua e ola fa taulanga a mo lo tala i no mau po ia ma tu inga senga soltino ya le mo foi a nga mai e malo va dai fa fera yatu ya lila mas pati mo lila o ia voi fai nga lila nga lo lila ya si afinga fo i malanga tu la tu no ure voka ko fai taulanga ya me se fo io pa pe te fo mai le tato tapo inga leta ya fa talo fatu suga le tu ina mai Samoa mas pati ya mas se sunga ya tui mas tu ya valua malo ya o kapte vala uno vala wina nga luenga o fea tatu teo ia le tu la fo ia tatu le tu amene o le upo mo tatu nei tai au ole mo se fa malo si tatu mo tu se Eperu mo ta upu e sfulu na o fai upu e sfulu iva ngata fai upu lusu lima mo se fa malo si mo tatu nei tai au ya we fa fonga mai fo i fa malo si ya fa tanga pena nga ngore tu nga du atu ya te oi amene a peona fa mala malama le upole tu mo tato ole fa malo si mo tato ia tato fa la talata ile tua amene let us draw near to God. Fala talata ile tua. O fea te alu iai o au me fai le aso mo le aso. E mauti noa e te iai i le mafutanga patasi mo le tua. Au e te alu ese mo iai. Amen. Don't divorce yourself from God. Or don't separate yourself from God. Au e kama fai e vavai ese mai o e le mafutanga le la. Stay close to God. Skama ia kala iki a koe fa te pai o le tusi le. Watu lo le amale fa malos. E o mea te mile nei, ele o i loa po aina tusi e Eperu. A e li lifa le tele o tangata su e tusi pa ia. E fōlina mai, i le tono tusinga o le tusi e Eperu. E pei e taitala lata lava e tu singa la apostolo Paulo. Pela e tau iai manato nisi o Eperu e ui ele o iai se mau tu pe fa vai. O Paulo na tusia ai fōringa mai i le taltonunga o nisi o Paulo na tusia. O le tusi le ai fōringa na tusi mai ina ua mae ale toi se fua mai o si Kristo ili 80 ono lima. Anga i mai runga rono fitu o naiva.
I suesuenga voi la nisi, popoto tusi pa ia. O lo olato tau masalo salo ai, o le tusi lea, na tusi la apostolo Paulo, e ave le kale si e Roma. Ai mai tau mai au tau, o le teimi nga tusi e le tusi lea, o le teimi o le lailu luti, fai nga tamati ngā, o le au kerisiano i sauanga le nawa i teimi, o le urua i sene turi. Amene, o le tala le lei. O lala e kele wale mautonu tangata, Israelu. Waluatu le tala inga i le. Whakerisiano ringa i le atuaso i fua. Ana tu vesili isi o laifea ngai ma persecution o ti ngā o whaingata o sauanga. E pese i o se fesili o lai fesili e ala kou, o lai e kako me maua ngātua, o lai me kako ke maua kako ke o mai, mauru kako ke mi, e kako ke o e ka lai il whaarutanga mga mea, o lai le kai o lai se mea whai mo tātou. Pero sa i ngā o tangata. Kako ke o a kako wakaskasi kako vivi i leko, o lai a sa wa inga tātou. O lai a ko ringa mai e ma o lai atua lai kako ke o i e aven tātou taimi me tātou. Sini kako koi foi kua. Sini kako koi o. La foi ia ngata li tonu e pese i o manatu ngai rei tangata. Tangata la lenga tusi Eperu. Po Paulo po oi lava. Tusi lo alanga tusi lea. Ta upula le se fulu. Wa fa mafai el tangata tusi Eperu. I tangata Israelu. Leo langa tuainga yai. O leo mga opewa isa masai i ile tua ko via fo i tua. Amene. Ave mai kala kuskala le asore. Tutu mau ile tua. Aka ko fo i voi ko me kinga ingai. Tutu mau ile tua. Pe pa suma leva. Ole nei. Le au soe, wa tato sa oloto ulu atu le mea sili o na paia, o no le toto Yesu, i le ala fau e o lai, wa whaavano ina ia mo i tatou, le ie pui pui o lona lava tino lea. Mona wa ia i tatou le staulanga sili e pule le fale o le atua, na tatou whaalata tu ia ma le loto wha maoni, i le wha atua o mautino a lava, o sau ina o tatou loto na le manatuifa waleanga. Pai basu mareiva, amen le. Pamangatu atu el tangata sia tala lea le tusi lea Eperu i tangata Israelu. Amene. Awa kako ki koi oi tua. Aya. Kako wo mai kako ki o. Wasa oroto tatou. We have the confidence. Amene. Wasa oroto tatou. Tatou te ulu atu i le tua. O oi le mele kako ki koi fo ia i tua le lalorangi tuai. Dei me kako melenga mo ai. Ai kako kuku mau i le tua. Amene. Ole wo yaki ka ko le sautonga. We have the confidence to enter the presence of God through the blood of Jesus Christ. Amene. Nana me ma wa kako ko fai mai ama. Ano wo yaki ka ko sautonga. As Christian e ai voi a tātou, pe au lea mo le nama I tau. I apply for I mo tātou. As Christian, we have the confidence sao la tonga. Tātou te o ai ulu fale ia Yesu Kiriso. E au ngoa ma le koe whaalave ingo I tātou. O le ka mpari kuskala lea e pero koe ka uka Israelu. I le whenga inga tuai au le ngalo ia autou. Kasi ang tanga-tanga alu, paia I tutono tabanako. Na ole osi taulanga, ole na osi taulanga, e whaatasi na alu I le tausanga. Ang tanga-tauma, they were all outsiders. Pero ngakalengo ngofo I fafo. Le ai se solako, e ai se saorkonga, e ulu ai le paia I tutono tabanako. Le la, ako e fo I whai menga. Ale me mentustala.
Au I o kako lo Yesu. I o kako maua le tala ia Yesu Kiriso ma le wha o tanga. Ua ia I tātou le salotonga. Tātou te uru ai. Kako ke leo ke ka ua sua so staulanga. Le se koe ka fia I tātou. Ua leo ka iai pupu I umagei. Amene. Vamena poskolo. Ua sa loto tātou. Not because of the veil o Masai le ia lea. But because o le tangata na tautau le vale lagi vale lalo lagi. O lo na tino nga Masai sai. Ua no ai tātou. E ulu atu I le atua. Amene. Nanan me koe fo e tu le lalo lagi. Manga ia. Memo mua. Ka ofi mau o tou. Memo mua. Tātou ta'o Kirisiano, amene. Wai e tātou sa o tonga mai lea tua. E ese mai la tātou mai isi tangata, e lei mala malama I le tala le lei a Yesu Kiriso. Ese mai tātou isi tangata, la tō te lia ina le whaarotanga ma le tala le lei lea, I le whātua. La tō te leo loa, le sa o tonga le nā. Awa oma ta pena Yesu. Na tinga ina I Yesu. Nga amu I tangata ia te ia. Nga masa sa ilo le tino sa I tulou. Paia le tāru ese mai ano. Amene. Ko uma ona ta pena ele atua. All we have to do is come to God. Receive it. Kako wai le atua. Mafuta matasi maia. Lese se tau fia tātou. Lese se tau fia oi mau. Ele whakaris kausanga I kasi se anu Faitau ranga. At any time you have the right to come before the throne of God through the blood of Jesus Christ. Amene. Melonga ruare ta watu e la apostoloi. Olo o. Famanatu watu tu stala pe afa peo Paulo. Ia famanatu watu la apostolo Paulo. Ile fai upo no sumetasi. Mona wa ia I tātou le staulang sili e pule le fale o le atua. Amene. Melonga lua. Famanatu watu I tangata I tusi ele tusi. Famanatu fo I mo tātou. Mua as Christian, we have the confidence to enter the presence of God. Secondly, we have the great priest. Amene. Kako Kirisiano. O le mikamikanga le ia te tātou. O le kako wako kuanga, mele kako ke loko ke kele ai. Mele kako ke mimika ai. Ai sea, o lo iai le tātou osi tau rango sili. Ke le osi tau ranga e. Tu lou rau whakarunga Paia le atua. E a te me. E feo lai. E a te me. E tu mamau ai, ma tātou, tu lou rau whangarenga. E voi te mie, e maririu ai. Ano si tau ranga lea. Lea kako ki tapuai, lea kako ki mimita ai. Nga soifua, nga mariu, ua koe soifua, o lo soifua pe arawa, o lo ave ma fautua, mo oe mau. Amene. Tama maile le mange. What a privilege as Christian, as children of God. What a privilege to know that we have a great priest, the one who died, rose again, now sitting on the right-hand side of our God. Be our fautua. Aga ko vai me sera nga ruega rai fai. Ora musu ile atua. Alo fai lo watari ngo mali wai. Amene. Ela maliura, o lo staranga lea. Le mai a tita le kako ki kapua ai. O la soifua. Amene. Ke le o staranga tulou ko fa ma tia sa. Au ye foi fe au lo la unga pele u pole tua va te mo unga le tua but one day e mo mo e voi la to mai malolongo le la lo lani. But this high priest la soifua e fa ba. Amene. O io le tua o la nanafio le sota yao e le liliu e le suia. I am who I am. Yesu Kiriso o ia lava o le tua. O le tama
Amen. A faila. O le matalele mo e tatu te o e mamalu le tua. A faila o le tatu te tau fi lo iai le osi taulanga sili. O lo va peo nga tatu tau tua o lo soi fua e fa baba. Amen. Wala ka ko me ka nga fai. Wala la tura la me ka nga fai. Amen. Wala la ni. Luma kasila la me fai. As Christian. Wala la nga ruenga fai. Amen. Manga ia me tolu le va manatu mal tusi le a umolo me e tolu. Ia o mo foi tatu lan. Amen. Kolu a me ia va manatu mai. A faila we ate tatu privilege e lua. We e sa tonga e ulu fale ai ua iai. O lo soi fua. Lo tatu wosi taulanga sile o le atua lava ia e fa babau. Memo mua le atua fa manatu atu. O lo iai ngai fai upu e fai upu e nusu lua se fai tau mea fa munu. Ina tātou whalatala tātou ia ma le loto whamao ni il whaatua wa mauti no lava. O sausawina o tātou loto na manatu ifa ua leanga. O tā ele a fo'i o tātou tino le vai manino. Amen le. O le alaranga ko me fai. Yes. O iai sa tonga ia te tātou te o ai le tua. Amen le. Ai le sa ui e sue ave kako i o le mamanu leo le tua. Amen le. It is our choice. Amen. It's optional. Amen. Fai mai le tala tangata Tusi Eperu. Po Paulo o whoever vai mai. Let us draw near. Amen. Yes, we have the confidence to enter the presence of God, and we also have a responsibilities. And our job to do is make sure that we push ourselves. Amen. Get ourselves close to our God. Hallelujah. Tato te tu lei, tato ke mawukingoa. E yen ka ko maftanga wawalalata mo tato o tuele langi. Amen. Ao nga iaile mamalulen e nga welta kata kusia tusi le Paulo o whoever. O mamalule. Ke vai ai mamalule e si tia u venga. Amen. I'm no doubt about ka se la fifa mai sa tuatu nga loto ile tua sa falatalata le mamalule ile tua. Amen. And as a result, God came down and healed it. Amen. Pamalolo ile tua. Aonga ko ye mamalule a ke vai ko e sefe pui tatou. Mengana fi wai wo mai ngo yopu, fayaku ya yopu, se pra wale ya gatua. Asa ka ofia lo watua lo. Amen. Ai le Jesus mo fa ngave ser ka maloa. O nga fa tua ile tua, and as a result, God came down, but surrounded him in mamalunga le tua. Nga pui e o ye le pa fa nga mana le tua. Amen. That's Christian. Man, what a privilege. Ayenga ko ngaruenga fai. Amen. Ayenga ko ngaruenga fai. Sawi le tua mo loto o nuti momoya. Fala talata ile tua mo loto o nuti momoya. So sai le tua lo loto. Amen. Sa ili le tua mana mi tonu. Sabe nga le sawa le isa kala fa nga lo ngua. E para me fa lo fo lo mo le tua. Fa la talata ia mo lo loto wa society ate ia. Fa tanga le tua. Sei nga lue mai ate oi. Sei musu mai ate oi. Sei to fa tu lai oi. Mai a lava le me ole nai te bo bi ele so swani le tua. Amen. Ole mamalu le tua. Amen. Le kako ke pe pese ia. Ale fa ia kako lotu ia fiafio. Asu sa te tas tulo. Ole mamalu na le tua. Ele na fa unga mana e ngausia iamo. Ngausia iamo polonga. Lan me na fa polonga ioe. Fa mai kala kuskala lea. Ele ai se winga ko fo i tua.
Ana ka kala mai le tua le vanga o mai la ia le ka ko wo e fa tala tai le tua se tango le tua e makua ngausia amol pronga. Amen le. Ka ko ka ko fo ia la ia le ia fai pele ma. Fa ka lai ku. Ka ko su e ma. Ka ka kala mai le vanga ile mamalu le tua ka ko ia ha mene. O ia la nga fa malolonga ele ai seisi. Hallelujah. Pega ki ka o ko fale mai au tato iai le mamalo le tua fa ngai le tua li tu mai tai fo ma. E ala mai nga fa malo longa ya te tato wa sia we are specials in the eyes of our Lord. As children of God, we are special. O nga fa mo ma fo fa ba be. E ya le tua pe fa au. Eu vou pensar, vou uma vez ver o Ulisses. Também vou ler com ele, eu vou fazer picori, a Paia, pelo, é nada. Amém? Que não é aí, ele fez a tua, e tanata é lo lofa e até. É aí. Amém? Para pegar aí, não pare. Se for o luar ao só Jesus, aí vai meio com a cassia da cama, só de pipi e ele não foi Jesus. Amém? That means whatever. No. God loves them all. But, Amen. Amen. Ya. Makuwar kala le wifa momo. Ko duar fanga. Amen. Ko duar fanga. Pero kami nga luma imaw o luar ng kamaw walu fa mai ba. Ang ko fo imay. Ya le lo fa nga. Amen le. Ya le lo fa nga le. So kala ya Yosefa, amen le. Ui ko kelo ngoso. Asa ya le lo fa le tu ang murita e le foi vale tu ya Yosefa. Ai sa tangata e la talata ni malo le tua o tangata e mafuta male tua. Or the tangata that goes after the heart of God. And if we do that, make no mistake. If you may let to it, that's what you say. Kau kele kinga inga se metasi. Amen. Kau kele kinga inga. Hallelujah. Eba ya ile mamalo le tu ya tatu. Ela kalakal mamalo le tu. Pega ko mai le loku. You can attend churches, but that doesn't mean that you are so close to God. Vaya ko mai, vaya ko pepese. Si ka ko lima pepese, ai ka ko kele mamao ile tua. Sei vangana, o tato fa tanga ina na vi inga, enga lue mai o tato roto, ina ia fa la talata i tato ile tua. Amen. You can pray as loud as you can and as long as you want. Unless you allow. Fatangal to talorenga. Say in Bomoli or Lumbo le tua. Ngomotino le wa yei le luso tanga baba la lata maretu. O ke lo kimga me ka ko pepe se sia. Wa ka ko masang yu mai upo pese. Celebrate Jesus, celebrate. Wakako loa. So we're singing from Memasangi. Ayaola. Lego mafau. I upor pese. E fatanga le upor pese nga. E momori o ilumore. Abai se patpati mo worship team. Mo wala ka u nga worship team le fas. Worship team sole. Por ko nga le ro mai fa ko ka bangala ilumore. Ya mene. Ka penga le leo ko ke mai mboli tangata i dumbo le tua. Hallelujah. Memo boga. But let us draw near with a true heart. Amen. Oile tua maleloto. Famaoni. Ahora sabe tu que eres oír tu curoro con Ore tu ele aru pepelo esas. Hallelujah.
Bona sai di mai le tua tanga te tapuai tu i te nganga male loto na nganga male fama oni. Hallelujah. Ela kala e saulai no mole tua fa mole. Worship center Otahuhu. Tato mai le tua mo tato loto fa maun. Again, e ke kaule e ia wi inga fai no mole tua. Malo sa wai fo no mole tua. Mo lo loto fa maun. Sa le tua lo. Ti mo le tua se fa manguia ya toi. Amene. Kaku fa mahoni le tua. Ile nganga o le fatua tua. Amene. O kako loko o tatou. Ua umbonga papa tisoinga i tatou. Ile vai mananganga. O oe maa o e o ta ua vana o le tua. Ua umbo na sausa wina i tatou. Ile toto Yesu Keriso. Amene. What do we have to do? Kako wala talata i le tua. Kila kako mai kako wala kalaka i le tua. I flee ki Apollo. I say, let's have some goes we already being sprinkled by the blood of our Lord Jesus Christ. So we like that told the toto Yesu Christ. In other words, word will cover that told. Amen. Il toto lo tato ori o Yesu Christ. Hallelujah. Ole. Melonolua. Olo moile. Pai upule nai. Usuto. Ina tātou tau fi mawia, ma le le fi il wha moe moe o tātou tau tino atu, ma le le fi fo iai, a wai wha maoni o ia ua fola mai. Amen. Let us hold fast the confession of our hope without wavering. Amen. Si kako ke mai le tua, we kako sa ko kako mai le tua. Amen. So sao tato loto i le tua. Hallelujah. O io tato wosi tau ranga sili. Ka mai ra ia lea, as Christian. Au e ke kou fau i lau tau tironga. Tusi tangata le tusi Eperu. Be mai o asa wanga pe ngai mautou. Hold on to the confession of your faith. Amen. Hold on, hold fast. Without wearing. Amen. Awange eise mei. E ave selo tel tonunga. O rau tel tonu i le tua. O le tua wa tua. He is the God of gods. Lord of lords. King of kings. Tau tinonga rwa tua tua. Tato te talitonu ya Yesu Keriso. O lo tato oliva ola na maliu. Tanumia. Soifua manu maro mai. O le na whanau mai a Maria. O le tau pou. Amen. O le na whasawina mai le pule sa wā po le tio Pilato. Hoi ngā koe masangi tau tinonga whātua tuanga. Amen. Ia walei le ole au ka awa saurai. Amen. Pamai ka ofi mawai. Aisea, ia ia ke me ataka ka kou. Ai au e nusi ka kou tinonga nga. A oso mai le mai, kul tau tinonga. O i o le tua wa malolo. Ale lava lau fasoa, tui lau tau tironga, o i o le tua whamaoni. O i o le tua tausi mai. He will never leave us nor forsaken us. Amen. Tau tinonga. Ka kou isi kaimi. Ohala, sole. E whio airo mawhapi kauri o ranga. Ngalo loa lau tau tironga. Ho le tua lau ki kapua ai. O le tua manumaro. O le tua maros. Ka ofi mau. Ka ofi mau. O tau. Se aka sa fai magi loku peka koe angeru ma sa uma. Lei mas messe. Anga nga ulu kwa fai koe fale a aire mberpa fi kauri le papero ai mai oi. Kai nga kia oro fuara ka kia. Mai ma vengo fuoio ka kia fale papero. Amele. Ka ofil tau tinonga rwa tua tua. O le tua le ka pai ai. O le tua o ngosai. Amele. O le tua va pale pe a Mexico fale. Hallelujah.
Hore. Wake up mamulu tau tironga. I am serving a wonderful God. No matter what happened to me. Amen. Le ave se sino tal turunga. Amerikana me saku apitiko ma sataraka. Mai kusa pele kali mai le tua pe sungu ma ko pele kali mai le tua ma ko kele ifo yo kuanga. Amen. Ta ofil tau tironga fa tua. Ai go po ka ofi ai. Amen. El mo kwa fia o le tua ya kako. E fa tu putele ile le tua ngako marosi. E fa telele tua tato loto. O lalo tato vai e fa marosi tato le tua. E fa ata mamai tato le tua. I say, he is our great priest. Jesus Christ. That's what for. There's nothing for us to worry about. Ala vangale achieve ke mafawai o lo la fatamala malo fatamala. Ta woma mai le tua. Le manu ma lo e mfaya ka ko achieve nga me tele lolang. Hallelujah. Saunyo mo wala ko ki fia lo ka vai council local board. Sa para velave marki Apollo e ki velo inglisi. Sa war ki Apollo pe sorry ya wa kala le alo e paise fono tanga me yo kanso ia ai si fi fa lo ngai pe me ka ngo wala uriere o ke ro na va fonga le ia ambele eren ka mai ti peite fai kelle io mo isu tala wa be bela ai nga sawar ki Apollo fa la lave mai ka lo benga adela se tu me sa vu keas amele kele ya kule tu lo kapwa ye ngamo igirisi amele pe amakala we upure hia fa ai we si who cares fa ya lei amele let's go back from go floating in this kamala ta kai ya pastor amele awa go ke face me Jesus our great high priest la so for amele ai wale mera pa kare Yesu e kelero pa avele e kelero roto pekele ya kuloto leanga a veces ahora para cara que le tua que voy a que fa mamá le tua lo roto amen fa mamá le tua o va kuro to rua se que le fi fa lo ngai mo kala ngo nekati le fi fa lo ngai. Get yourself to speak positive at any time. Amen. So you will become a great person. Amen. If you continue to speak negative, I feel sorry for you, mate. Feel sorry for you, mate. Kele mafaya ngai mangumaroinga ngi meki kele. You cannot conquer big things if you continue to speak negative. Before you know it, eke ora maya oya ka lalo. Oya tangatareanga to low. I'm speaking the truth. Okay, I'm just helping you. Amen. Let's see if I might let us hold fast the confession of hope. Without wavering. Pamaila. O le tua le kako ki ka puai ai. O ia le ganga promisi me fa maongi a tatou. Amele. E fa maongi a tatou. Me muli. Ngai mo le uponus pulu ma le fa pulu le lava. Ia tatou mana natu fo ile tasi. Na ia tau fa tupu ai le alofa manga luenga le lei. Amele fa uma mai ala pe upunga fa. Awal la fo ina fa poto ina tatou. Pe o le masani o isi. Ai fe fa mafana ai ia tidi ai foi ona fa pea ne o tou loa o le aso lo taulata mai. Amen. Wa ila runga ba mo le la baka ka buadu pulpa. Hallelujah. Amen. Let us consider how to stir. Amen. One another. Pamarkala kakale kusia.
Pe mai, awa ko kai fo I kua. Israelu, awa ko kai o mai. Fa malolosi let's get together. Amele. Ai sea, e ai le fa mo mo e ai le ngalo sau le lotu. O isi ga ga mai. Ya, sa go ga ma ve out. Why do I have to come to church? I'd rather stay home. Listen to all the way out preaching online. Lenga e, sa ro ko mo va. Amele. Ka mo le loku ki ga ka ringo ki ka ki. O que guia mai ma ko fe au ramba. Tu me que a con sole pura me o chonga ko fia mo. Manga ku be nga tangata. But ila. E ai le tau o lo sau le lot. E ai le tau o ka ko mafuka vagasi. What a great place. Este pa encourage e lesi tangata. Wa mea o ke vai ai e te wha marosi mai. Wa mea le mawhainga o whaia o oe e ke whautua mai. Ke whisosoangi mai. Wa mea o lutia i oe la whainga mlanga whareanganga o le iai ka kou. Le ka kupai whiau o le isu ka whawhengainga to ira. We gather as family of God and we have responsibility. And as church, what a great opportunity from God for us to build one another. Let us develop our talents and our gifts together. Amen. Ai, mas é alguém que vai mais aí. Mas o maçom que queria, é uma mulher, mas assim é o maçom que deu. Amém. Vai. Ali a uso ia mo quale leia ka komeo ki kalampiango. Make sure you teach someone. Fasola o taring ilistang. Amele. Au kakin palau fasola o taring. Mai sistanga tai. Kango yao. Amele. El teme muwana yo wa kolo le tu kalisi mea. Pekere sebra ingo lo ko lu mangai. Eliso yele le kasi wo uma ngai tapenga ina. We pasia tu lestangata. Amele. A success without a successor is a failure. E reo kia upo John Maxwell. O mua mai aset. Amene. Amene. Menga lelo ka ua lo whanango longo pera angor me fiau. Ana angor me fiau pura sa amor me fiau. Aura aunga kura au ke pungo mai. O walu yo le kalesia. Sugar fa fenga I told my I hope le mai linga fe au lo mention on swafa. Because I've learned something nice. Sungal fa fega Victor po wesi mala kalesia fa kasa magelisa. Nga e oso kai kongul vai ko course queen ke le ala Leauma vai mai this place ele allow telephone isa ya. Wow. Please switch off your phone or take your phone outside. Upunga Leauma. But man, this is beautiful. Beautiful. Keno ke mena unga ku vai fe awa ke ka po me ko wa ka po ona anu o fela po nga ka ai ka nga anu ma fo fo fe awa la unga e ke le ola ya ka vai fe awa e ave fe ka vai fe awa o so ko ru vai fe awa po e upu la sa unga tu vai fe awa ola i no ora ka pa nga amene ai manga e ki fe ba ai vai fe awa mo ko man tu la nga unga ko fo i ka ko page dale dale me ko ke mai fe ka ko po nga video ko ka fa sa. O que lo que ya o ana o que se a por nga memba nga ya auto ai po esa ka imbro fa mo ko fia makakai so le la ka ko page you can always go back at any time as many as you can and view asalo oi kai leu a ku le makai inga i lo que fo ki nga passe ko ngoru fa la velave. Yo le va feranga con que close ile tua o le va a ver o que fon. Avende. And I thank Reverend Victor. More kula fongo. Nga yo so ka kongu maka ke le mar screen runga. Fa mole o le ko fanga nge sakit fun dela. Ya que me va pegar ko ka ko falo inga. Ka ko mera va pese por acá ko.
Yes, mukakawalainga, but let us maintain kausi le mamalu o le tua. When it comes to ninga, let's continue to uphold and hold fast in the mamalu o le tua. E umal ka penanga, e umal ka tolu sauninga, e fo il trata, wa lele le ngongo masianaya. Afai kire mbambara mbara ubu psidi aropa. Amen. E uma lo kwa yalu msa faru manga fadanganga. Wo winga ya toele upole tua lenga tau tinga ai tatu to ma Faitau. Mas fora uso nga solomai. Amen. Amai. Let us consider one another. Otahuhu, taka lofa ile sika kai o ka. La umale la unga umale lo ko kele ka lofa ya nga ko ki pipi ilo ka wa. Amen. Hallelujah. La ko ke makosaku ora sole. Se fenga me ai me. La ko makosaku bo fa ku va ngai fe ku ka. Se mingana recipe ga va vole. Amen. Ala ai ya la urina la ko recipe. Ala winga nga le kalesia. A o fia lo kuka fa so mai lo kuka. Amen. Pasua mai. E ke oki ngā ngei. A oia ai au kuka ngā. Ngā arua rai mawera kuka le langi. E ke mimika ku marau kale whiu le langi. E ke rakore ai kale le langi. Amene. Wa mea lofa le atua wa mai mo tātou. Pai mai tanga kusi le e Eperu. Aua e ke kuuan mawhikanga la uso. Don't leave it. Stay here. Better things. Kele me le lei. Kako ke maua i. Ngai lo kako koi fo i tua. Otahuhu. Palatalata i le tua. Palatalata i le tua. Kele a kemi. Mga tua. Ia kemi fita ile. Ko kele iloa mai lama. Le venga ya mo matou te tai. Maku whalanganga matou. Kele fo kemi struck fo ya uia. Kele kemi pi sauki apolo volele. Whalawelawe mai. O roa, o ese roa, walamanga, o ese roa, o ese roa. Au kele whakanga mea ngā. Amene. Kele whakanga. Ke mafuka pe le tua. Amene. O ke tu maui le tua. O ke whalakalaka pe le tua. I will never allow le leo le lalolangi. Whalawelawe ia tea. Inga ufo paura ufaula inga ufamtala whawhia ia utola ukalanga. Pasi so ia unma whaifi au. Nang kuspa. A upo whamaa ia urumu ale au le leo kengi kiro makongu ura ke whamaa ngai ia. Ana whamaa nga upa umuro viva kengi. Amen. Sasa kuspa ungei. Sasa kuspa vaso lea. Mai me mo ve au la la vo ira so le ari kaile. Friday night tale websi. Ta ku vo irunga. Oira la fra kurunga. Aru foi mele HWCCC. Ya, lo sung sau. Kire fiu aka. Ai ui ki nga sasa. Ko su malia ia kia. Ai sa wo tali tonu di faltanga Yesu Kristo. Pai ai mala kala po a lava sasa o me kia u. Ile kemi a ko mal makwe au o ke le ko e pole ai amene mai le ai se fai tio mai a kiau nga ki ko ya ve se au mai le falo tanga le tua pe o ke ku mau ai lo ku ai ele ko ya ve se sia ai sia wo wingu so mari imagine bang se me o ki furi ku ai nga vai ken fe o ke le fe ro ai se Toyota Hilux para mangui o le tua que le fai aku puki fisio. Amen. Sa o sai. Sa walu pe luma. E vai le fa mungi a male ko ya kia ura popo ara fa nga who cares. Fa mungi anga le tua. Amen. Fa mungi anga le tua. Paulo ko lua o ia ia le arenga le umi. Amen. But church awage ma fo ke resa male tua.
Aua, au ke mako koi fo yo. Amerikana kaka kusia Tusi le Eperu, Israelu, tu Maui le tua. Let us continue together and break bread. Share the wine. Let us hold fast to our confession. Let us get close to our God. Draw near to our Lord. Why? We have the confidence, we have the freedom given to us by our great high priest, who was, he is, and he will always be there for us. Amen. Kalesia, tato fala talata ile tu. Oke kaliye, ngisi kaime apela. Ilo ala waka kala ile tu. Ilo bona waka mwa mama wa mole tu. Kako yai kako fora unga mla kako awangi fa tanga se meta se fa ke mate valoa ingai. Pe fa vai yai. Fa nga no te tau kongo sa kupu te tasi. Fa mai ele si wa mea. Amene. A fa vai a kulesi. Fa manosia. Fa longa kroa makang kau saur ka le pese ngaka ka fa lenga beska ko lisa ko suil chano. Amene. Awar fia faikala le anga oisaka. Ai talango vol tata talano mesao. Nangon mesao finalo le tua. Ai kalangol me pelo merkau fale anga mengar ki Paulo. Amene e ke pupula maya owa fela ka fale anga. Fala talata le tua. Le tua fia mafuta maya te tatou. Le tua anga le leia te tatou. Ngake le tu ua i tātou. E aonga ko hima malu le tua. Man, we can achieve great things in life. Let's all stand. Nā lau ku mai vai sa. Kato tutula. Hallelujah. Tūl tangatau ngā saule atua. You know, as I mentioned before, e ke le kau pese i le atua. Kai sa ua si o rima i le atua, sa saalo loto i le atua, sei whatanga le atua e pai atu i lo loto. Ai saune ngai kai au, o le alawa se vaenga le launga, nā whea tua i lo loto. Au e te tu ule awa noe ale. Maybe o te awale, o te au mo oe. Hallelujah. Fe au mo oe. Let's draw near to our God. Oka se marai se kalesia ai tatu te o umai rumo le atu. Se kalesia fe alufani. E tatu te talie, sa o tatu talie. Ai sea, o se kalesia e o lava tasi ma le atua. Ai se mangai o se mafkanga a whaiwhi au to ina te akono au talavou a o ngā sasa. Ai focus uma tātou ni mamanu o le atua. Tātou te talie i le whaunga le atua. I le mamanu o le atua. E le masaru salo le silesi. Se manai o tangata usaumuro na loto, wanuti mamoia. Sasa i le atua. O ane o tātou ngau i, tātou o mairu mo le tua, sei toi whātumu tātou e le tua na nautu, sei toi whātumu tātou e le tua na whaunga mana, o ani mai. Let's come before God with our true faith and allow God to heal us physically, mentally, spiritually. Kale siara atu tata mawhiwhi au, tā mai voi pesera au. Whamanuia tele le atu e au nei tai au. Hallelujah, Lord. The Lord spoke to me, o Samoan. Vili pali e la ngan tai au nei.
He has the message for the church. Lea la e moli mau pari I lau tala lea. Ana no vili mai. E mai lea tua ia tau. Whamatala te pari I le kalesia. Le mea lea no whaali atu ia te oe. Nene te ua le tali tonu tangata ia te oe o no. O se mea na avatu ia te oe. A vili pari e la unga le tai au. No vili mai lea pari. Su e pari. Ale fi au na mai le tua faia o tau falata lata mai eta. You could be in a church but you're far away. And there are many people who are far away. Menano vili mai a pali o e te la unga le tai au ne. Ale la wa mai le fi au tai au ne. Matu a fi tau le mai mena mai le tua ia ta o Samoan. O mera le kalesia, ele mfaina tato tu uale ava noale ya. You know that you know you are far away from God. And God is calling us to come close to Him. Ole ale tele o tato ngaluenga e fai ile atua. Pafta ile atua ngaluenga. But what the Lord wants is you being close to Him. O sui nala le peselea. Totu leva noa le te sauai. Tai aone le fai e lau tau tinonga. Le atua, I will come close to you. The desire of our God is just you and Him. What you do for Him is glorious and is wonderful. But the most important thing He wants is you and Him being so close. Asuina al peselea, totu lava noa le kale se o tau. Wa oulangona le tai au le nei. Ana na fai mai le atua ia tau. Vili papali I la unga le tai au le nei. Suina al peselea totu lava noa le kale se. Don't go home. You know where you are in your relationship with the Lord. Sau le tai au le nei. Pai lau tau tinonga. Draw me close to you. Never let me go. Never let me go. O le whātaita inga o e o la mona. Ia e uskai Lay it all down again. Wala au le atua ia te oe, te sau. To hear you say that I'm your friend. The Lord loves you. He wants you. Just you and Him. You are my desire. O le ato telo I tātou. No one else will do, Lord. We all have a space. No one else will do. He has individual times for all of us. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Help me find a way Lord. to bring me back to you. Oh,
Jesus. You know, out of the many things that we do for the Lord, God is so grateful. But the most important thing for any Christian is to be close to the Lord. The Lord told me in Samoa there are many people who are far away. Please ring Papali'i to bring this message. O te lei fai foi a Papali'i se fe au. E wa ulongo na le tai au le nei. O le fe au le mo tatou. O le fe au e koe vala au e tatou e whala talata i le atu. Church is not a religion. It is a personal relationship with God. Po le afo le tō tele o tātou, e kofua ka kou ma le separate time a le atua ma oe. So the Lord wants you to be close to Him. Hallelujah, Jesus. Please close your eyes lang ai whapitoa le wala au lea. To troa tātou le atua. Si o lima le atua. Say, Lord, today I will commit my life to a personal time with you. When I saw in the spirit realm, the Lord was calling Otahuhu. The Lord told me, ring Papali'i, He will bring the message. Nei te wale te tonu tangata ia te oe le mele o te whātua. Whai mai au te whai a Papali'i se whai au na whai ia ia. Today the Lord is calling you to get close to Him. Hallelujah, Jesus. Ave se umanisi o mana onga o ia ia te. Just say, Lord, I want to be close to you. And you know how to get close to the Lord is making a separate time and commit to your personal time with God in prayer. So He could talk to you and you could talk to Him. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. The Lord told me, Faitangata, you're too busy with things that you want to do. You're too busy with the phones. You're too busy with many other things. Wale ai ai so wa noa tatetala noa I mata mafuta. The Lord always wants to talk to us. He wants to get close to us. But when I'm frustrated, because you don't have time to draw yourself close to the Lord. Whatever you try to achieve in life, whatever you try to do in life, it will come to an end the day you die. But your investment into your time with God now will last into eternity. Not only that the Lord will bless you now, but He will also bless you beyond the grave. But God is saying, come back to me. I want to share my heart with you. Faileo sautala ile atua. Tell Him. Man I lo loto malife au na ifa longo ili tai au le nei. Remember today the Lord said, for the one who promised is faithful. He will be very faithful to you. All that He has promised, He has also delivered. Hallelujah, Jesus.
Hallelujah, Father. Praise your wonderful name. Hallelujah, Jesus. Tell him, talk to him. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. If I told you, ya te ia no te leo lo te miu wa alu I mea nai te manatu ai a wa leiso te me te lua tala no ai ma lo ta ma lo wa tua a se tala no ma ya te oi wa e polonga fo il te leo mea nai te mawhatia ai ona wa le eise te me te lua tala no ai ai se ia vatu ia te oe lona poto malona tamai. Not only for you to make your decisions and your wise decisions, but he will also avoid you having to go into difficulties and struggles. His presence will solve all your problems. Hearing his voice is the best thing that could ever happen to you. Oh, we thank you, Father. We give you all the glory. Lord, today I made a decision to spend quality time with you and be drawn unto him. The reason why I lay in my mouth at home, I utato le fa la talata yate. Koramata kashandara madanasa. Idara baba badasa. See only my letua. And let me pray. Father, in the name of Jesus. They have come because they heard the message today. They have come because they want to get close to you. I know for a fact, Lord, that you have never rejected anybody who is making a step forward, who is taking a step of faith to commit time, personal time, to be with you. Bless them, Father God. And Satan and all the plans of evil that will always try to take away your time with the Lord. I nullify every attacks of the devil. I cancel all your plans against our people in the name of Jesus. Valauia te oitama ya tuina le loto fo ya ilato. Ya to e fa manatu pe ya ilato. The tau in the name of Tangamoi. The name of Jesus, by the power of the anointing of the Holy Spirit, plant something brand new in their hearts today. Father, that when they will go home, that they will value the time with you, Lord, as the priority of life. Mawalunga isovi ingatama. Famanuia laufanau. Famanuia ilato uma watula ilitayaolene. Wafaya ilifatu tua malitalitonu. O oelena epetala ile asolene. Eto sino mato loto yato oe. Awa lofina ngalo ina yamato lata yato oe. Sile ulima to suina besele no sune. Your Lord, I want. Sing it from your heart. All I need, your Lord, I ever needed. Your Lord, I want. How we know you are near. How we know you are near. Oh,
that song, sing. Never let Lift me up go. your hands to the Lord. Never let me go. I'll lay it all down again. I lay it all down again. Just to hear you say, Lord, To hear you say that I'm your friend. my desire. You are my desire. No one else will do, Lord. No one else will do. Nothing else can take your place, Father. 'Cause nothing else can take your place. Feel the warmth of your praise, Father. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Help me find a way Bring me back to you, Lord. to bring me back to you. Help me know you are near. Help me know you are near. You're all I want. Ever need. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Father, we give you back all the glory and honor and praise. Yes, Lord. Thank you, Jesus. We thank you, Father, for your word. Appreciate your word this morning, Father. Daddy, we thank you, Jesus. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search through all eternity long and find there is none like you. None like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search through all eternity long and find there is none like
Spirit. Thank you, dear Holy Spirit, for your presence. Thank you, Lord. In the name of Jesus be glorified. Mafa manuia la ona na wala mai lo finanga. Mia teria malefa now. Tai mo me malava. Elo fetalai mai mo matoni nei taya. We bless you, Jesus, and thank you, Father. God's people will shout.